I'm Admiral. از ادمیرال براد کوپرم لور لفرمانداریا ناوندیا امریکای از پیشنگیا هیزن کو اپراسیونا هر ساداستانی پکتینن دکم پیشی از دخوازم هون بزانن کو ام مالباتن قهرمانن خوین جانگوری و حوالن خوین بریندار ده هزرو لاوان خدا دگیرن هر وها از دخوازم سپاسین مالباتن 5000 لشکرین جنومیر این امریکای بکم اوین کول روجهلاتا ناوین در دوراوی دا هات نابجی کرن. از جبو قربانی و فداکاریا سپاس دکم. از دزانم کو امریکای سرانسری ولید و دل خدا هم بیز دکن. دەستپێکێدا ئازێ نرخاندنا خۆیان گشتیە ئۆپەراسیۆنا هێرسا داستانی بدەم. بکورتی هێزên ئەمریکایê هێزا شەڕ یا وێرانکەر li dijî rejêma Îranê berdewam dikin. Min berê jî gotibû lê hêjayî qurbanîkirinê ye hêza şerî ya Amerîkayê zêde dibe. Hêza şerî ya Îranê jî qels dibe û em li ser armancên leşkerî yên zelal dimînin. دا کوشیانا ایرانê li dijî Amerîkayê û li dijî cîranên Îranê ji hûlê rakin. Her roj em bi giranî li navendên balîstîkî û drûnan ên Îranê dixin. Heta niha me zêdetirî 5500 armancên li hundirê Îranê xistiye. Di nav da zêdetirî 6 keştî em sîstema çekên hestiyar û cor bi cor bikar tînin. Tenê do hema her dem ji mêrekê pêlên êrişên li cî û aliyên cuda diçûne nava Îranê. Her wiha ya herî dawî jî me 4 keştiyên şer ên cûreyê Süleymanî ji hûlê rakirin. Ev jî tevahiya cûreyekî keştiyên Îranê ye. Niha ji şer derketine. Ev êrişên me weke êrişên çaverênekiriyên dînamîk û biryardar binav dikim. Ji 24 dem jimêrên destpêkê vê kampênê ve êrişên mûşekên balîstîkî û drûnan ên Îranê bi awayekî berçav kêm bûne. Lê hêjayî gotinê ye ku hêzên Îranê berdewam dikin ku bi mebez sivîlên bêguneh û welatiyên kendavê armanc bigirin. Li dema ku xwe li pişt gelê xwe vedişêrin gava ku êrişên ji bajarên tijî xelk li Îranê pêktînin. Helbet hêzên ku hewlên operasyonê pêktînin ne tenê li dijî gefên Îranê bi revaniyê dikin. Em bi awayekî sîstematîk wan hildiweşînin. Bi riya lêdana mûşek û balafirên drûnên Îranê dema ku em êrişî bingehên wan û pîşesaziya bi revanî dikin, şeva borî wekî mînak hêza me ya bombebaranê li navendên mezin ê berhem anîna mûşekên balîstîkî xist. Ji ber vê yekê jî mebesta me tenê ne derbarê tiştekî ku îro êrişên me dike, lê di heman demê da derbarê rakirina metirsiya siberojê ye jî. Niha ez ê çend encamên hewldanên mezin ên hêza hevbeş a Amerîka nîqaş bikim. Li vir hûn dibînin ku sîstemeke astankirinê ya Îranê li ser keştiyeke şer e. Keştiyeke mezin a nûbedariyê, keştiyeke qaçaxçiyatiya drûnan û çar leşkerên bejahî li bendera Çabihar Alkendava Omanê rawestî bûn. Ev rojeke berî destpêkê operasyona hêrsa dastanî bû. Li vir jî heman tişt li vir e. Piştî 4 rojan hemû keştî ji kar hatin derxistin. Di dawiyê da ev keştiya xizmetê hate armanc kirin. Li vir mînakeke din heye. Li vir hûn dikarin ku leşkerên bejahî yên Îranê bibînin ku li bingeheke deryayiya Îranê li nêzîkî Tengava Hormuzê ne. Tenê çend demjimêran piştî destpêka kampênê vaye piştî 3 rojan binêrin çawa xuya dike. Piştî ku me bi çekekî hestiyar li wan xist di nava agir daman. Bi salanek ku rejêma Îranê gef li keştiyên bazirganî û hêzên Amerîkî li avê navnetewî dixwe. Erka me awa ku em dawî li şiyana wan ya nîşandana hêzê li Tengava Hormuz bînin. Ji esmanî ve me hêza esmanî bi pêlên li dû hev û firokeyên şer ên pêşketî bi dest xistiye. Ev jî her roj givaştinên dûmdar li ser dijmin çê dike. Serdestiya me ne hewldaneke bi tenê ye. Ev dîdevaniya hêza hesinî ya hevpeymaniya me ye. Em vê operasyona pir mezin da bi İsraîlê ra ji nêz ve û bi karîgerî di koordînasyonê da dimînin. Her wiha em bi hemû hevkarên xwe yên li rojhilata navîn ra di hemahengî û bimil dixebitin. Em li ser rêya ji hûlê rakirina şiyanên Îranê yên gevxwarinê li dijî Amerîka û dostên me ne û em ê vê yekê bi tevlîkirina hêza kujer û nûjentiya bilez pêk bînin. Ez ê çend mînakan destnîşan bikim, herî kêm ew ên ku nepenîne. Da em bibînin çawa bi awayekî nû bandûrên kujer bi dest dixin.
یا یکم فروکین ما ین شر آمورین پیشکتی بکارتینن. اف سیستم جمرا دبن آلیکار و ام دناف چرکیان دا هجمارن مزن این دانه درخن دا کو ریبرین ما کاربن بریارن عقلمند بدن بری کو دجمن تشتکی بکه. مروف ده هرگاف بریارن داوی بدن کاچه بکن آرمانج و چنکن آرمانج. لی آمورن پیشکتی ین هجبریا چیکری دکارن پروسیسا کو بری دمجمیر و جارنان جی روژان دگرن ده چند چرکیان دا بکن. از به همو شاخن لشکری امریکای سر بلندم. تواهیا تیمه پر باش دخبته. اپراسیونن ایریشین هزین ما یا هفبش بردوام دکن. وکی من گود نرخاندنا من اوکو ام به اشکری سردستی آسمانی لسر دورن برفره این ایران بکارتینن. لرجلات ناوین سیوانا میا بروانیا آسمانی یا هری هفگرتیه. و اپراسیونن میم بروانی جه تیمن ارتش دریایی و هزین آسمانی و هزین مارین زی و هزین والاهی آسمانی برنگکی به همپا دخبتن. دوی اصل سر هزا والاهی آسمانی باله بکشینم. سردستیا میا والاهی آسمانی دوی شریدا فاکتره که گرنگ بو. هزا والاهی آسمانی کو جهیلا جهان و نای دیتن دو تشتان دکه. یا یکم او شیانین ایران کم بکه و یا دومین جی او آلیکاریا پاراستنا هزین امریکای دکه. از ایدی پیتر سرویه که نه آخوم. بگشتی تاوی وی پشکتنا عجیب شاش نبن. ام پرهشیارن. از بتیما اپراسیونا هرسا داستانی پر سربلندم. از دزانم کو گلی امریکای جی همان سربلندیه به همو شروانین مین لور پار ودکه. جی کرم آخوا خبات آمازن بسایا خوده بدومینن گلک سپاس.